yo Ramone namutlha mingisera kumnkanalo FM inhlakani kana kuhlekanisa ku ronga ngisela xitichi xiriko namutlha ku ri Ramone siku ra vunkaya ra n'hweti leya mudyaxile mara magembiri makumembirhi mune mina ni khalanga Pat Matebula nongona ku Africa wa vulavula muhumelerisi ncindani Eric Mawas timhaka ti tele kambe ndaka leswi Hirito eka lava va ri pfumalaka Africa wa vulavula ila nga kona mingisera kumnkanalo FM nongona ku Africa wa vulavula ka Mnkanalo FM va ri ku na ku vilela kukulu loku nga koka leswaku maphorisa ka swiyenge swo hambanahambana ti-task force to hambanahambana va le ku tshikeni mintirho van'wani va tirha sweswo swa ku va ti-bodyguard va rinda van'wani vanhu hi ndlela yeliya se ve ngeri swi le ku vangeni ntlhontlho wukulu loko swi ka ku langutiwa ka timhaka ta vukorhokeri hi tlhelo ra ntokoto lowu nge le ku lahlekeni eka xiphorisa swi nga leswi swa va vilerisa swoswoleswo na minhlangano ya vatirhi lava yimelaka maphorisa na yo ya vilerisiwa hi mhaka yaleyo se hi ta va kha hi bula na vona havunharhu ka vo tanihi minhlangano ya maphorisa lava hi nga ta va kha hi bula na vona nhlekani lowu hi laha kusukusela sweswi ya fukubile wona ya 12 va hi nyika xifaniso xa leswaku ku ndleka yini hi tlhelo rolero loko hi kha hi languteka timhaka ta vatirhi va xiphorisa hi ndlela yaleyo kasi ke ya fukubile wona ya n'we nhlekani lowu ku kumite xivilelo laha xi sukaka vatirhi va le tindlwini va mhani lava tirhaka tindlwini va ri va lava ku hi vulavulanyana kantsongo na vathori va voho ve rin'we na vathori ma va kholela kambe vathori lava va kholelaka ngopfu i va xisati se yi umaka hi la ku vutisa n'we mi nga va thola n'we va xisati ku ri hikokwalaho ka yini mikholelo ve ri loko vo kona u tirha i khi tshama kwalaha mutini a yi chayi a yi chayi leswaku i pfuki 5 i tlela hi 10 kambe ku na milawu phela leyi nga vekiwa ya matirhelo ya siku na siku se hi la ku ta vutisa n'we vathori va mamhani lavawani ku hikokwalaho ka yini mi va kholela ve ri lava xinuna va kholi ve ri loko a va thoriwa mutini ku ri na wanuna na wansati loyi a nga ta va cinisa a nga yi vona i wa xisati wanuna ni ta zaka ku hayi a swi antswi mi va tshikisanyana sweswo va wisa a yi chayi se da twa we mingisero me hikwalaho nga ko ku angula ku yini ka mhaka yoleyo hi hafu kubile awara ya 13 nhlekani lowuwani kambe ke ku na timhaka laha leti ti nga emahungwini swinene eka nhlekani wa siku ra namuntlha the Rose of Soweto na yewa yisiwa ndlwini ya ku hetelela le a West Park Cemetery namuntlha kasi na dokodela Matsaunyana vo va yisiwa ndlwini ya vona yo hetelela mi ta tsundzuka ku dokodela Matsaunyana lava va tivekaka hikuva van'wani va lava nga tumbuluxa timhaka ta mabindzu na timhaka ta African Bank se swin'wana swa leswi vengeli ku vulavuleni so loko va kha va yisa ndlwini ya vona yo hetelela namuntlha hi ndlela leyi tin'wana ta timhaka leti ti nga emahungwini loko hi kha hi vulavula hi kutani kasi tin'wana timhaka ti nga mahungwini loko hi kha hi vulavula hi kutani mingiseri wa Mnkanalo FM ti katsa xivilelo lexi nga tisiwa hi ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki ya le Gauteng yi ngeri yi lava ku teka vukorhokeri hinkwabyo lebyiya bya ku adoptisa vana kambe rito ra Xitsonga ra ku adopta i yini kumbe hi hava vele ku ni pfuneni muhumelerisi kumbe n'we mi ri tiva ku mi ta hi byela loko ve ri vele ku tekeni vukorhokeri byebyo hi mhaka ku van'wani va minhlangano yaleyo ka yi nga ri ku ya mfumo yi le hetelela yi xavisa kunene vana lava hi laha swilo swi nga bihisa swona kambe xivutiso ku loko va teka vukorhokeri lebyi hi mhaka ku va xavisa hikokwalaho ka yini va nga va khomisi kunene vanhu lava xavisaka vana lavawani hi ndlela yaleyo i vana lava va kumeka va cukumetiwile kumbe vatswari va vona va teke xiboho xa ku mina loyi ni nge swi koti ku n'wi hlayisa se ni nyikela hi yena leswaku lava va lavaka ku va nga teka n'wana walowo va n'wi teka hi ndlela yoleyo kasi yin'wana mhaka yi nga koho i timhaka letiya ta ni vona nga ri ti helerile timhaka ta koho hi nga twa wena ka 0860002543 hi ndlela yaleyo a ni kha ni vulavula na muyingiseri loyi a nga vulavula hi timhaka ta voter apathy a ku loko ni ku tele lava va tsakelaka ku vhota a ku talangi lava tsakelaka ku vhota lava nga tsakeleki ku vhota a ni ve ni kha ni vula swona ni ya yingisela ni kuma ku i ntiyiso hi swona na hambi ku vote 18 million ku va ku tele lava nga vhota va 18 million ka ehenhla ka 1 point yinini ya lava nga yangiki kumbe 1 point yinini lava nga titsariselangiki ni themba ku kumbexana swi nga va swi basile hi ndlela yaleyo kambe a hi ku tumingisero men tolo
kumbe yi va ni sungula la tolweni vumingiseri ngheni la a vutisa hi timhaka ta ku hikokwalaho ka yini va aleriwa ku tirhisa stadium xa Kamalamulele hi masipala wa Collins Chavani. Tatana Mathe va halo hi blue tika ku fika sweswi kumbexani va ta hi hlamula hi swi tivi. Un'wana ngheni mingiseri ku meyara va hlamula kwala na kwala meyara wa Collins Chavani. Kumbexani ta ze ya vutisa vo hikuva va hlamula kwala na kwala ku ya hi leswi mingiseri a nga heta lavule swona kambe a hi va nyikeni nyana nkarhi kumbexani va ta hi hlamula Tatana Mathe na valava va tirhanaka na swona ku hikokwalaho ka yini swihehlo leswi ya va ri yini hi swona. Kasi leswi swi ta hi mhaka ku tolo un'wana mingiseri nghenila ku leti bazini hala aka masipala wa Greater Tzaneen ku hetelela ku va na swiphiqo ku na mati lava ma talaku man'wani ya tirheki se lava ku ta twa ku va masipala va yi tiva mhaka leyi ke na ku va le ku endleni ka yini hi yoho. A hi amukeleni Tatana Neville Ndlala hikuva te mina na ta mi hlamula ni ta kota ku mi byela ku tanihi masipala hi le ku endleni ka yini kumbe leswi a nga swi vula mingiseri a hi ntiyiso hi ndlela leyo va vulavulela masipala wa Tzaneen Tatana Neville Ndlala. Tatana Ndlala nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene. A hi nhlekani Khalanga ni xota na vayimiseri va Munghana Lonene. A khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi ta bula na hina eka vula muyingiseri i vula tani i ri le tibazini le ku na mati yo ngo khuluka ya hala na hala tanihi masipala loko se mi ta mi swi twile mi endle yini hi swona mi yi mi ya languta mi vone yini. Khalanga a ni sukuma ni twa haya na mi twa kahle Tatana Ndlala. Okay Khalanga lo vhele ku milenge mimbirhi ni ya kwele hi nexe ni ya ti vone ya me matihlo i ntiyiso loko ni fika le hi loko ma ka khuluka mati ni lavisa ku ya huma ku mati na ku vulavula na lava tirhaka kwala va xavisaka swi tikomba ku storage loko ma vutisa va kombisa ku swi na lembe ya xiyimo xi ri tano lo vhe ni tsakula foni la timanejara ti kwele sweswi ni vulavulaka ku ya languta xiyimo lexiya na ku hatla hi swi lunghisa. So from our side a ku va loko ni nga tivi lavan'wani va tirhaka kwala handle ku va va swi tiva mara ni loko ni kuma xiviko xexo hi vhe hi teka magoza sweswi ni vulavulaka lava plumbing na timanejara ta vona va lo tshama kwele va ka va langutisa ku humelela yini loko no kombisa nyana mati lama storage ya huma ndzeni ka mall loko mo fika mi languta kahle a ti soku le molweni ku lo bloka toilet ku ti faneke tiphayiphi mara hi le bus rank leyi nga khomana na mall. Yes ka thyaka le ndzeni ka mall. So hi ta vona ku hi swi lunghisa njhani na tshemba before namuntlha ri pela hi ta va endle swin'wana ku ta va ku ri na ku cinca a xiyimo xa kahle vanhu va xavisa na swakudya Khalanga a swi tshamisekanga leswi nga leswi. Xivutiso ku nga va ku kumbexani n'wina vaaki ma va tlherisa loko va ta ku a tihofisini ta n'wina ku ta vika swiviko swa muxaka lowu hi ku ni le ku hleketeni ku lava xavisaka kwalaho hikokwalaho ka yini va nga swi vikangi swilo leswiwani ku heyi a ku tirheki laha hi nga kona. Lexi hlanganaka na xoho and I think swi na nkoka swinene i ku loko vanhu va ri ku fambeni va va na ti-problem a va ti tshuneti na hina mara na tshemba ku sometimes va nga va vulavula na vatirhi kwele hansi a ni xo kahle mara swi va nga na problem yana ku sometimes a va swi attendi va lava vulavulaka na vo mara once ni tisa ofisini ya hina ofisi ya hina hi khoma ku timhaka ta ti-complaint hi boheka ku hi immediately swi fika hi kota ku swi attenda hi endla ku problem yi solveka within vo 48 hours leswi kota ku swi lunghisa handle ka ti-projects la ku timali hi swi lunghisa ka ha ri nkarhi wolowo. No Tatana Ndlala a khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi ta va hlamula nthema muyingiseri ta va enetisekile hi nhlamulo ya n'wena na ku loko kavula sweswi mi vulaka ku mi ti vekele na minkarhi ku mi lava ku vona ka ku cinca loko ku ri ku hi le molweni swi vula ku mi ta vutisa na vufambisi bya molo ku swi ndlisa ku yini sweswo a khensa swinene Tatana Ndlala. Khensa mina inkomu va vulavulela masipala wa Tzaneen i Tatana Neville Ndlala lava hi bula na vona mingiseri wa Munghana Lonene FM 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku haxela thwi hi Xitsonga xa nhlalukiso wo sungula.
Tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Hi swona bote dasani ku kwangulatilo lowani ku na lava wu va tirhelaka ku na lava wu nga va tirheli hikwalaho ku mi ta ku kwangulatilo n'wi mi landzelela swa kwangulatilo ivi lava va rixaka ro karhi va sungula swa vona ivi va landzelelana mara mi ri ka kwangulatilo hi swona leswi swi ni karhataka swi nga ni swi ni kwatisaka ngopfu hi landzelela kwangulatilo hi all good bet mara kwangulatilo wu hi tirhela hina loko vona lava ka va nga wu landzeleli kwangulatilo swi lawo hina hi fanele hi tsalela ndhawu vona va ya mahlweni mara hi ri ka kwangulatilo. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisele wa Munghana Lonene swi ni tsundzuxa na xitshembiso lexi ya meyara va nga xi nyika xa meyara wa masipala wa Giyani va nga xi nyika siku rin'wana va ku torobo ta Giyani ta va ti kha ti tirha leta ta laha a Nursing College andzhaku ka mavhiki mambirhi ene ma herile mavhiki mambirhi man ta tirha na n'we mi nga kwala Giyani ti le ku tirheni okay beri tatana hlayiseka Robert Mathe va yime kulunga kusuka ka masipala wa Collins Chavani va ta hi hlamulela liya ya muyingiseri luya a nga vulavula kumbexani yimani nga n'wi vulavuleli muyingiseri luya hi ku ongeti na ri na yona voice note liya hi leyi Botipet hambi ri ku dinga mi ta tlanga hi mhaku yi lava nga na munhu loyi mi nga za mi tirha na yena ni kombela ku vitana va kholichana va ta hlamula ku hikwalaho ka yini loko swikolo swi tsala mapapila ku kombela ku lava ku tirhisa xitediyamu xa ka Malamulele for ti-athletic ta vana va xikolo ta tiprimary va ala va ku no xi nge koteki because xi tlangela bolo ya ka Vodacom mara hi mugivela sweswi wa mugivela lowu ku na rhali ya ANC ka vana va xikolo na lava nga ta va ta endla rhali ya ANC hi va lava ta onha stadium na why va alela va swikolo ku xi tirhisa mara va ANC va ta ku xi tirhisa hi mugivela why va alela va xiphorisa ku xi tirhisa for mitlangu ya vona mara vatirhi va ka masipala College Chavani va xi tirhisa why swi va tano na mini va vulavula na papila ra ku ra swikolweni na rona ri tiva ri nga tsaliwa ra ka masipala ri aliwa ni kombela mi vitana na vona boti hambi boti Morgan hambi boti mani va ta hi hlamusela ku hikwalaho ka yini sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM na ngona ku Afrika wa vulavula makumembiri mune timinete ntsena ku bela ora ya khumembiri a hina ni ka tatana Mathe hi twa ku va ri yini tatana Mathe nhleka Ehlekani Kalanga ehlekani vengeteri va Munghana Lonene na ngonoko wa Afrika wa vulavula lowu nga kula sweswi wu kurile ene a ni chuhile mina ku se tatana Mathe leswi muhumelesi va ngo rila va ku hi va lavile a va le ku vuyeni ku endleke yini kambe hambiswiritani a khensa swinene loko namuntlha mitini hi leyi mhaka mi angulama ku yini Kalanga mo ni vulavula ni nga tipinyingi ni ku ni nge vuli ku muyingiseri wa hemba hi ku hlonipha muyingiseri yaloyi a nga tisa xivilelo xa lexo eKalanga loko a ku masipala wa Collins Chavani hi tsona vana va xikolo rivala ri ra Collins Chavani kumbe stadium xa ka Malamulele ku va ta tlangela kona ti-athletics ku vi na ti-athletics ka ti-primary school leti mehara a va fanele ku va ti pfula xifumu loko ti ka ti tsutsumiwa kwala ka stadium xa hina xa Collins Chavani xa ka Malamulele lexi a vulavulaka hi xona muyingiseri mehara va nga ri kona hi mina ni nga heleketa councillor Doris Mabasa va ya yimela mehara va kha va vulavula ku pfula xifumo ti-athletics ti ta ti ri kona mavhiki mangani sweswi a ku ri na conference ya SATU kwala stadium xexi Kalanga stadium ni nge ni mi byela Kalanga ku ta bukiwa ene loko xi bukiwile loko mi ta ku ri na van'wani va nga buka hi nge xi fambisi van'wani va nga buka stadium hi ka hi ta nyika hi n'wina ku mi ya xi tirhisa stadium xexo munhu loyi a nga ta a ta ku i lava stadium a nga xi kumi hi mhaka ya ku stadium a xi bukiwile Kalanga sweswo swa ku hi tsona vana va xikolo ku va ta endla swilo kona ni nga swi vula Kalanga ni ku a hi swona i mavunwa sweswo loko mo pfulela tilayini mi ku vadyondzisi va nghena la va ta nghena vadyondzisi va vula ku hi endla ti-athletics a stadium xa ka Malamulele ta ti-primary school swilo sweswo Kalanga ni la ku vula ku vanhu hi nga pfumeli ku tirhisiwa ka swilo swo ka swi nga ri swona na siku na rin'we hina stadium swo tala Kalanga hina stadium swa mune loko mo ta mi kuma ku xa ka Malamulele ya xikona hi ka mi byela ku hi nga mi nyika stadium xa le Saselamani loko mi nga swi lavi ku ya Saselamani i swa n'wina swin'wana hi nge mi tlakuli ku yana ni ya Saselamani loko ku yana ni ka Mudavula swa n'wina hi nge vuli ku yana ni ka Mudavula sweswo swi nga vuliwa hi muyingiseri yaloye Kalanga a vuli swin'wana leswi a swi nga swi vula muyingiseri wa yaloye a hi swona
hi yo mhaka hi mi lavela sweswo tatani Mathiku va nga fiki va hemba la ivi swi twala nga ri i ntiyiso leswi va va ku va swi vurile a khensa swinene se swi vula ku loko va bukini ivi va kuma xi ri koho xa tirhisiwa ka mitlangu na mintirho yo hambanahambana kambe loko xi nga ri kona na vo va ta swi vona ni ngo stadium va ta swi vona ku hayi laya siku leri hi nge ta xi lava xile kambe ku na leswi mi nge tanihi masipala mi ku hayi loko stadium mo la ku ta swi bukela leswi hi nge pfumeli Khalanga ya swi kona leswi mi ta sungula kahle ku hi vi na swipano swimbirhi leswi a swi tirhisa rivala leriya leswiya swa ti-festival a hi nga pfumeli nkarhi lowu ya league ya ha ri on ya ha ri na contract na xipano xa Black Leopards xi ka xi tlangela hi ku festival mi ta kuma ku yi la ku ta hi muduvela mi kuma ku hi sota xi le ku tlangeliweni stadium sweswo hi nge swi koti Khalanga ku hi heta hi ka hi maintaina stadium xexi ya tlangeriwa kambe loko swi nga ri kona swilo swin'wana ku na festival leyi nga ta endliwa kwala stadium xa ka Malamulele Khalanga hi mhaka ya ku yi ti ku ri hava bolo nkarhi walowo stadium lexi xikulukumba xi yakeliwe vaakatiko Khalanga na ku stadium lexiya hi nge ali ku stadium xi bukiwa hi ku hi xona xi hi endlelaku mali xi nghenisa revenue ka hina Khalanga hi lava ku vhiki rin'wana na rin'wana hi ku navela ka hina hi lava ku vhiki rin'wana na rin'wana xi va xi ka xi tirha ku hava munhu loyi a nga ta ku hi lava stadium hi ku tlhelani hi nge mi nyiki stadium hi mi byela ku stadium xi bukiwile leswi xi nga bukiwa mi nge hi ku a hi swi lavi ku mali yi tlhela va va byela ku hina sasela mani hina Mdavula loko mi swi lava mi nga mi ya tirhisa swona loko va nga swi lavi ku ya sasela mani ku ya ka Mdavula ku hava endlaku hi nge hi ya tlongola vanhu lava nga xi buka n'wina mi nge se xi buka hi mhaka ya ku n'wina mi tili nakona hi chava ku mi ta hi vulavula ku biha Khalanga stadium lexiya xi tirhisiwile loko mo pfula tilayini sweswi ni ku vadyondzisi ya va ngheni va ta mi byela wa ku ti-athletics hi ti endlela kwala conference ya SATU na vula ku yi endliwe kwala loko xi nga ri ku xi ri kona Khalanga loko mi tisa xele mandleni tika stadium ya xi tirhisa hi wa swona hi swo xi nga hakeliwa swona a hi xi akangi ku xi ta ndlopfu yo basa kumbe xi khavisa masipala na switanani ndlopfu yo basa ni mi twiye tatani Mati kenzeli swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta ku kondza hi hlangana nakambe nkarhi lowu taka inkomu Khalanga na n'wina swa losi ya n'wina loko tlanga laha hi ta yi nyika hikuva a hi stadium xa xipano xa bolo xihi i stadium xa Collins Thabani local municipality mara swa swalosi hamba mi nga vulangi swa swalosi hayi kona no hi nga yi kona Kenzeli Mati i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM muvulavuleri wa masipala wa Collins Thabani va vulavula hi timhaka ta n'wangulo loyi a muyingiseri a nga hetelela a te na wo hi yo mhaka minkarhi hinkwayo na masiku na minkarhi hi ta tshama hi ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM hafu ku bile awara ya 12 i nkarhi wa ku hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini loko hi lava ku ya twa sweswo hi amukela sesi Lilian Hlavangwani hi va nga ta hi byela ku mahungu ya awara ya n'we ya ta yimise ku yini kusuka kwalano hi bula na minhlangano leya ya vatirhi hi ndlela yoleyo va ta va ka va ntswalela yona laha muhumelerisi na loyi hi rhangaku hi yena hi fambisa sweswo hi vulavula na vona ivi kusuka kwalano hi twa kun'we mi ri yini hi mhaka yeleyo kasi hi hafu ku bile awara ya n'we hi la se hi nga ta va kha hi languta ka timhaka letiya ta n'we mi nga va thola ku mi tlhela ku mi va kholela vatirhi lava ve le tindlwini mi ri a va chayisi se xivutiso i ku loko ku ri ka va chayisi milawu liya yi nga vekiwa yi nga vekiwa hi ndawulo leya vatirhi a yi vuli nchumu ka n'wina ke kambe hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya emisekweni ya sesileli ePolokwane nobody sishile Lilibuhobu Nalena Mokopane uyikuma hi 99.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika wa vulavula kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va Xikwembu phela ko sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle
hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilty same time. Afrika wa vulavula. Hi sweswo mintsero wa Munghana Lonene FM na ngona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM la ku bula na va Pop Crew hi lava ku bula na vona hi nomo wa tatana Richard Mamavolo lava ku bula na vona hi twa ku va ri yini vona loko hi kha hi languteka timhaka leti ta vatirhi lava swi nga swa ndhuma ku vele ku fambeni ka ntirho wa xiphorisa hi ndlela yaleyo mani nga heti nkarhi ni amukela tatana Richard Mamavolo kusuka ka Pop Crew. But Rich, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon to you and the listeners. I understand as Pop Crew you're concerned about the mass exodus of critical skills, particularly in the task force. Can you give us the background on the issue? Yes, indeed, we are concerned about the mass onslaught. I think the minister has already indicated just earlier on that you had about 58 people leaving this specialized unit. And of course, this, since they are highly skilled members, it would then mean that it would take a long time for them to be replaced, in the SAPS. Part of the challenge has been the fact that a lot of resources are spent on actually recruiting them into the specialized services, and we feel that as a union, there definitely needs to be much more work done. But just after we had communicated our concerns just yesterday, there was an announcement made by the SAPS that they would be considering lifting or rather increasing the danger allowances that these members get, because they were getting around 4,000 rand and they are going to be increasing it to 21,000 rand as part of measures to ensure that they retain their skills. So we, as much as we do welcome that, but we feel that, for us, all police officers play a critical role, and there, of course, should be a consideration into looking into all the fields, because, it's not only the two special task team and the National Intervention Unit. You also have the TRT, you also have forensics, and also public service sector members who need to obviously be remunerated better. Are they leaving basically because of remuneration, or there's something more to that? The main thing is remuneration, really. There would be other things, but I think the working conditions and remuneration, of course, you cannot compare those to what the private sector is offering. So that is why we are saying that the government needs to look holistically into all these challenges. And in private sector, what do they become when they leave the police in blue, and what is it? Yeah. Look, they go into becoming bodyguards and, of course, working for the private security industry in various roles, of course. Through their experiences, of course, they then get better remunerated in that regard. But is there anything that maybe as a union you could have done to try and avert this very situation? As a union, we are not the ones responsible for remuneration. The least we could do was to negotiate. We've got agreement since 2018 to look into the salary structure of the entire SAPS, and that is part of the things that we have been calling for the ministers to implement. So, and the structure has not yet been implemented? Not fully, no, not at the moment. And where lies the bottleneck? As far as you know. Look, I think one of the things that we've been obviously in contention with has been the fact that as much as we've got agreement, government will tell you from time to time that they are budgetary constraints. Yeah. And because there were sections that were cited, and you are saying the entire force should be looked at, how are you going to approach this issue now? We've got what you call a Safety and Security Sectoral Bargaining Council, which will obviously look into the integrities around all these matters. And coupled with this issue, as we are saying, that there is a shortage of policemen and women, and now there is this exodus, what kind of impact, if any, does it have to the service that was supposed to be provided to the people?
it creates an impression that police are not doing their work, but as well as leading to backlogs, which we think should obviously be addressed. And that is part of the reasons why we think that there should be urgent measures to address all these challenges. So hopefully government will come up with a better plan around budgeting for all these expenses, which would need to result in police actually being everywhere at the same time. It never crossed my mind, but Rich Nkesil, it never crossed my mind that policemen and women might leave the employ of police SAPS to join private sector. Yeah, so like ka diesel hand se ba bolatane but Rich bele ku tsutsumele kun'wana yo maka yo batwa ba kha ba hatlisa bele ka swin'wana ba kombelile ku hi atsa ba chucha ku batla kota ku atsa ba ka me maka hele ya ku ri ba vilerisiwa hi timhaka ta leswaku ku na maphorisa ya xitalo ngopfungopfu lama nga na ntokoto na vutivi ma nga le ku tshikeni hikokwalaho ka ku va ku langutiwe ngopfu ka timhaka ta leswaku ku na mintlhontlho hi tlhelo ra timhaka ta mahakelelo ve ri matirhelo kambe mhakankulu i mali ve ri 2018 ku ve na matshamelo ya miholo leyi a ku twananiwe ku yi ta landzeleriwa kambe a ya hetelelangi yi landzeleriwile hi ndlela yoleyo i tatana Richard Mamabolo lava hi bula na vona mingisero mukara Lona FM la ku ringeta ku kuma tatana Mphonkweni ka kusuka ka Ipusa a twa ku vo va ri yini loko xiyimo xi te tani hi ndlela yoleyo hi la ku ta twa ku vona va ri yini loko xiyimo xi te tani ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka to toleto ta ku vanhu lava nga na ntokoto lava nga na vutivi va le ku heteleleni va lahlekeriwa hi mintirho kumbe va le ku heteleleni va suka ka mintirho ya xiphorisa ku nga ri ya xiphorisa ni ta lwa na milwantlo mintirho ya vuphorisa va ya tirhela tikhampani to ka ti nga ri ta mfumo hikokwalaho ka ku va kumbexani ku langutiwe ku ongeti va khenseka kantswa kumbe ongeti va tlhogomeriwa kwantswa hi ndlela leyi leswi va nga ta swi languta ku ya mahlweni tatana Richard Mamabolo kusuka ka Pop Crew wena u ri yini ke 0860002543 u nga kandziyisa na rito ka 0657443911 hi ndlela yoleyo hey kuna rin'wana a ri fambelana leswi hi vulavulaka hi rona kambe ri fikile laha ni nga kona ivi ni ri languta se ri ni tshova mongo leriwani no ri vula ri hundza a hi vulavuli hi rona i ri Buthpete ku na ntungu lowu nga nghena la chochocho a Bushbuckridge wa ku va va ku phuza poison last weekend ku lahliwe vana vambirhi va ti dlaye hi poison mukhanselara na ndhuna they don't take this issue serious poison leyi yi tele la mitini hi ku chochocho i tiko ro rima so poison leyi yi tirhisiwa ku dlaya swivungu swa swimilana ivi veri yi vitiwa Methomax poison so yeah se ku love 3 ya vana van'wani vana va pfuka a xibedhlele okay ta yi languta yaleyo siku rin'wana kambe n'wina mi nge la chochocho swi ta lava mi swi tekela nhlokweni leswiwani ku ongeti poison leyi mi yi tirhisaka kumbe chef leyi mi yi tirhisaka ku dlaya switsotswani ngopfungopfu swivungu le masin'wini ve ri yi ta hetlela yi dlaya yi le ku tekeni vutomi kambe voniwa hi xihoxo kumbe voniwa hi vomu ene vo lala seminge ndhuna na mukhanselara va yi tekele nhlokweni ku a ni loko ri ku vanwa hi xihoxo swi vula ku vutihlamuleri bya vatswari na va lava nga yi xama mirhi yi chefu leyi kambe hambiswiritano a hi ni ka va Ipusa lava va nga nhlangano wa vatirhi va maphorisa lava na vo va lava ku angula ka mhaka leyi ya ku ongeti vanhu lava nga na vutivi va le kusukeni ka xiphorisa ngopfungopfu ka leswi va swi vitanaka ti-task force kasi kahle yini task force a hi amukeleni tatana Mphonkweni ka tanihi matsalani general hi ndlela yoleyo kusuka eka Ipusa hi ndlela leyi bula na vona Independent Policing Union of South Africa a hi va amukeleni ku ni kahle ka ehlekani muhasi na vayingiseri va Munghana Lonene ho twa kha ku tirhisiwa rito va ku na task force ku va kha ku endleka yini
task force i unity ya le henhla swinene kumbe ya xiyimo xa le henhla swinene exiphoriseni and loko hi ringanisa na tin'wana ti-task force ematikweni hinkwawo yi teka xihundla xa vumune position number 4 loko ni nga swi veka nkoka task force i national task force NTF and then NTF leyiwani hi kota ku yi tirhisa aka swiyimo leswi swa le henhla swinene swo chavisa leswi hi swi ku high risk loko mi tsundzuka kahle vaakatiko va Afrika-Dzonga ku ze ku va na nyimpi Afrika leyi va ngo hi CAR murhangeri wa tiko leriya na muti wa yena hinkwawo va ponisiwile hi task force ya hina leyi nga nghena laha eka timinete to karhi yi va yi ri na vona va vuyise atikweni ra Afrika-Dzonga for vuhlayiseki so i yini le henhla swinene ende ha tinyungubyisa yona se sweswiwani ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ku na ku famba ka vanhu lava nga na vuswikoti ka ti-force kumbexani mi tiva yini hi lava va ringanelaka ku va xiphemu xa force leyi munhu ku va ta va koho ka task force a ku langutiwa yini kumbe ku langutiwa yini ku na ti-exercise tin'wana to hlaya swinene and leti ti lavaka munhu ku a va tiyimiserile miri wa yena wu fanele va wu kota ku teka ti-pain to karhi na hina hi ringetile ho tsandzeka muhaxi famba nkarhi wo leha swinene nga mbalangi tintangu vo thava zimbi loko hisaka ngopfu swinene mi kuma ku loko mi ri dzana ku humelela ntsena vanhu vo fika 10 aka yini yaleyo so xiyimo xa yona xi le henhla swinene so and i unit leyi na president wa tiko yena yi tirhisaka kun'wana na kun'wana laha fambaka kona yi seketela liya hi nge presidential unit PPU so ku fanele i ri ka xiyimo xa le henhla swinene loko swi ta ka mahanyelo ya hina se swi vula ku vanhu lavawani va na nkoka ngopfu leri ra ku hi yo mhaka ku ri na ku vilela ka loko se va kha va famba hi sweswo muhasi so loko hi langutisa retention strategy xa maphorisa a vo famba ku famba ntsena vona ku famba mafokisi manene detective services vona va fambetela va ya ka leswi swi vitanaka ti-private investigators lava endlaka mintirho ya le handle ku fana vo Bush Engelbrecht loko va suka laha na ku kula ka vona va sukile va handle va fika va pfula tikhampani ta vulavisisi va teketela mafokisi lawa nga kona lawa hi mhaka ya problem leyi nga na yona leyi hi vitanaka hi retention strategy leswi ka swi nga ku kona ku za xi nga vi kona i mhaka ya ku lava va nga mi rhangela vo vona xi nga ri na nkoka kumbe vo ka va nga swi tivi ku xa laveka kumbe xikoho xo ka xi nga ri ku landzeleriweni a ka xiphorisa minkarhi leyi hundzeke ha ri na department laha hi vitanaka i innovation department yona a yi langutisisa vutlhari lebyi xiphorisa xi byi tirhisaka loko hi ta ka timhaka ta ti-IT makhomelo ya maphorisa ku hi kota ku hi va gcina a xiphoriseni innovation department liya a ha hi voni kahle a yi le kahle ntirho wa yona ho ka hi nga tivi ku vo tshinyiwa kumbe ku na swi kona leswi endlaka ku va nga swi koti ku endla ntirho lowuya kambe xin'wana xa xilo hi ta tlhela hi vuyelela futhi ka mhaka leyiwani a na swi tivi ku va hi zonda ngopfu vufambisi byin'wana bya xiphorisa va hleketa ku hoka hi nga va tekeli henhla ku na problem ya vurhangeri bya xiphorisa i fanele i tiva lexi i vekeriweke xona loko u ri station commander i fanele swi tiva ku i ncini lexi i fanele ku i xi endla tanihi station commander i problem leyi hi nga na yona a xiphoriseni va kona mi vula ku yini mi vula ku ku na van'wani va nga vekiwa va kha va nga swi tivi ku va endla yini swi tele ngopfu a xiphoriseni namuntlha muhaxi loko ku endliwa decision a va swi koti ku yi heta va nga tekangi foni va fonela munhu un'wanyana va ku ni kombela ku i ni byela ku aka xiyimo xa so ni fanele endlisa ku yini so a hi vurhangeri sweswo muhaxi murhangeri i munhu loyi a kotaka ku yima phambeni ka timembara kumbe vatirhi a va byela ku leswi a hi swona swi nga swona hi leswiwani ma swi vona a nga zanga tsutsuma a lava vanhu van'we a nge kwaha munhu a nga ta ku pfuna ku nyiketa decision situation lo nga ka yona a ri pitori lewe i ri a sasela mani a ni ngo van'wani va ta vulavula hi sweswo ku ku na va swi vitana yini ka mi xinghezi consultative leadership ya consulta vutisana hi famba swin'we hi tirha swin'we a ku na ku na un'wana ngo veka nawu swi kahle ngopfu sweswo muhaxi ende a ku na xidyoho ka swona and futhi mo ni vulavula xilungu swintsongonyana ku na 3 types of leadership
mina vanhu lava va vitanaka ku laissez-faire types of leaders, mina vanhu lava vitanaka ku democratic leaders, ivi mi ya kuma lava vitanaka ku ti-autocratic leaders. Leader i fanele a swi tiva ku autocracy i fanele a yi tirhisa loko swi endlise ku yini, democracy ya consultative leyi mi vulavulaka yona i fanele a yi tirhisa loko swi endlise ku yini. Mara laissez-faire type of a manager i manager leyi nga laveki ku nakambe. Hi ku yindla yini yaleyo kumbe a yindli yini? Ya loko hi ri swin'we a nga vileli a hi mina swi lava ku i tirha laya na movha lowuya wuntshwana swi lavile ku u dirayivha, kambe hayi mina ku na vanhu van'wanyana va vulavula ku so aka vurhangeri. Loko a jika ya halava loko va n'wi vutisa ku why didn't you, wa mi nga endlaka leswaku movha lowuya wuntshwa wu va wu ri na ti-number plate va wu pendiwile wu endliwa kahle before movha lowu a tirhisiwa. I don't know, a ni swi tivi ku humelela yini, va ku na va ti-activity hi leswo munhu wa kona a nga na ndhawu laha yi maka kona hi moya o ya hala na hala na ku loloha leswo swo ni kuma ku i fanele endla decision ni kuma ku a nga yi teki decision yaleyo, mara ni kuma ni mi dline kwalaho ka ku wo loloha ivi ni nga ha mitwi. loko va lolohisa leswiya va endla leswaku xiphorisa lexi nga na xi fanele ku xi tirhisa vukorhokeri ka vaakatiko xa tsandzeka ku endla ntirho wa xona. Mi kuma ku na vatirhi lava fanelaka ku va tikuma va ri na matimba ku vona vuseketeli lebyi va byi kumaka ka xiphorisa, mi kuma ku va heleliwa hi ntamu leswi hi swi vonaka i moral decay. Mi kuma ku a ka ha ri na moral ka vanhu vo tifambela kunene vo pfuka nampundzu va ku ya ntirhweni. Laveka leadership leyi nga na vurhangeri bya kahle lebyi endlaka leswaku vatirhi loko va pfuka nampundzu va titwa va ri na matimba ku rhandza ku ya entirhweni. A hi hetseleni tanihi IPUSA mi ya endla yini hi ku hi lexi xiyimo xi ta hetelela swi endlaku na xinduti xa xiphorisa loko task force leyi na yo yi kha yi ya yi lahlekeriwa hi vatirhi, na sweswi n'wi mi kombisaka ku na mafokisi yini na vo ve le ku fambeni, yi ta sala yi nga ha ri na nchumu, yi sala na hina va mafundani. Se mi ri yini ku sivela xiyimo lexi? Mi la ku endla yi tanihi IPUSA? Hina tanihi IPUSA mhaxi hi na nhlamulo ka leswiwani. Hi la ta languta retention strategy lexi hi nga na xona. A ka retention strategy a ku na munhu a fanele ku tlula renke, hi fanele hi ringana hinkwerhu. Loko nghena u constable, nghena va sergeant, warrant officer, i za va general, va fanele va lorha timembara ti fanele ti lorha ku ri siku rin'wanyana va ta ku loko va pfuka va tikuma va ri national commissioner wa xiphorisa. So loko swi ri tano national task force, national intervention unit, technical response team, na van'wanyana lava nga kona lava endlaka mitirho ya kahle la xiphoriseni, hi fanele hi endla sure leswaku va vekiwa aka unit leyi not unit ku na lexi xi vitanaka occupation specific OSD, a ma yi tiva leyo mahasi a mi nge vuli committee. Hayi na ku eka hina yi ri koho. Mahora liya yi fanele yi vuya hi kota ku langutisa vanhu va task force ku task force hambileswi u nga nghena u ri constable, wehe ku va kona ka wena laha hi ku vekele allowance ya wena hi vitana ku 20,000 rand, mara rank u fanele u yi mbala yi ri ya constable. Loko u va sergeant i va warrant officer, hambi u captain ku ya fika kwale henhla kwe rank yi nga fanele a yi fanele ku yi tlula. A hi swi lavi leswo swo loko munhu a ya ka task force va ku sukerisa sweswi ku le ka task force u fanele hi sungula hi rank ya warrant officer. A hi swona. A hi laveni mali hi veka laha hi ngo OSD, hi tlhela hi landza mafokisi ku yita scar scheme, hi ya va nyiketa na ya vona allowance ku va fokisi ntsena. Na loko ri sergeant but allowance ya wena hi n'hweti is 5,000 rand, no mi nyiketa example. So hi fanele hi veka mali aka swiyenge hinkwaswo leswi nga na nkoka ku endlela ku na lava va nga le hansi va va ri na ntshikelelo kumbe hi nseteko lowu lava ku nga ta va endla ku va kota ku lava ku ya amafokisini ku baka NTF kumbe NIA na PRT. Kwinika ni mi khensile Zitha, khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Ni khetse swinene mahashe. Inkomi tatana Mpho Nkwinika kusuka ka IPUSA lava hi bula na vona mingiseri wa mkana Lon FM. Se a yeneni ya bula na Lesiva Thobagale kusuka ka SAPU kama ya bula na yena andaka loko ikandila. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Sweswi hi tshikeleliwa yini? Renda zange a endliwa leswaku ngo revalue. Hi famba hi rent ya slavery. Hi swona swi hi tshikelelaku sweswi. Business letikulukumba sweswiwani ma ta ku loko ta business swi va ku ni ta mi nyiketa hi le a lava ku va involve yona a Saldanha Bay ne. It was a billion, tender. Yo famba na scape munhu a ya overseer vuya na tinhundzu sweswiya. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula.
Munghana Lonene FM Makombandlela. Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. So mixer Munghana Lonene FM nangana ku Africa wa vulavula la ku bulana tatana Lesiba Thobagale ila ku bulana bona la ila ngtengofu ka timhaka to leti ta discuss skills na ku famba ka swin'wana swa swirho ka task force hi ndlela yele. Mutlhomphehi tatana Thobagale nhlekani, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Really diminishing and greetings to your listeners back at home. I can't sustain. Let's start from the beginning. There's been an announcement that it would seem people who with scarce skill, particularly in the task force, are leaving the service, the South African Police Service. Have you, as SAPO, tried to establish the depth of the matter as to why these critical skills migrating or leaving the SAPS? Yes, we have indeed digged deeper into this issue, and our findings are as follows: that members leave the South African Police Services, more especially those who are specializing, inclusive of the detectives, because they are also doing a quite critical work that deals with investigation, and then and also general members at large, because they are looking for greener pastures firstly. And then why greener pastures? It comes out in a way when one looks at the remuneration of the South African Police Services. Outside there, you find that security companies and private investigation companies would offer them something better. And on top of that as well, there is also an issue of where members, they feel, secondly, that there is no upward mobility for them. If you are an organization that has around over 173,000 members but does not have a promotion policy, meaning that members only rely on grade progression, and that grade progression, they have to wait for around 11 to 12 years for them to be promoted to the next rank. So lack of upward mobility for them and career pathing, that also stood out as one of the reasons that is making the members to leave. The third issue that we also came across when we inquired with the members who left, it is about the issues that relates to the issue of police killings, because some, they happen to think that, you know what, here there is nothing that government is doing when it comes to the issue of police killings. So why must we stay here? We rather go and be somewhere else where we know that our lives will not be in danger like the way that they would be within the South African Police Service. And further to that, another issue that we came across, the last one, it is based on the issue that some of the management style that is being used by some commanders, where you'll find that other members get to be frustrated in terms of how they get handled by some commanders. We need to rule it. We need to mention it that they are good. We've got a majority of good commanders who clearly know how to manage and take care of employees who are working under them. But also on the very same note, we also have those whose management style, it is just out there to target members. So there's just a whole lot of range of issues clearly, amongst those that we just mentioned. But at the end of the day, what is it making? It brings the South African Police Services to find itself having a shortage of skills, because if indeed there are members that are leaving the South African Police Services who are specializing in the work that they are doing, and it is not only those that are specializing, even those whom themselves are contributing in making sure that the citizenry of South Africa are safe and their property in terms of the constitutional mandate. If indeed they feel that they can, it is not good for them they don't find it fit for them to remain in the service, then they get attracted out there. They rather go out there and also do something else better, and also be able to secure their lives and be able to bring more remuneration into their pockets at the end of the month. Is it not peculiar, though, for us to be talking about skills? Because from time to time we are told, no, policemen and women, you must standard 10. Now today we're talking about special skills. How did we get here? This thing of undermining police, we really want to encourage those who get to
to do it, that they must really refrain from that. Police officers have went to school. We've got for you to be in the police, firstly you need to have a matric, and majority of the members, they've got post-matric qualifications. We even have doctors within the South African Police Service, those who have PhD and so on. So this thing of undermining the police, it's really not. But when we're speaking about skills, we refer to where the specialization, like the STF, the members of the Special Task Force, government spends around over $1 million to train one, because they go through the fast-paced process. There's a whole lot of things that they go through before they can even start with their training, to say now you are admitted into training. The training itself, it takes quite a lot from them. It also goes to the detectives. Detectives, it is also costly for you to produce a detective, because there is a rock course that they have to go to college for a period of over 4 months, where they are specifically focusing on investigation, the unpack investigation, and also the experience. We need not to forget the issue of experience, that the experience that one gets, whether you are working in the community service center, whether you are on the patrol van out there, there are skills that you have because out of the training that you receive and the courses that you also do to upgrade yourself, and also further with the experience that you gain to make sure that you are becoming a better police officer. So when we lose such an experience, you cannot just replace a policeman with somebody on the street and just say, come and be a policeman, because everyone who comes, they gain skills, and those skills, they are needed for them to be retained within the South African police services. And it is not so easy just to replace. There are a lot of processes that one undergoes for them to become a police officer. You would still need another $1 million. In 30 seconds, Butlisibha, what are you going to do as SAP to see to it that you try your best to encourage your members or your would-be members to stay in the service? Actually, it goes to management. Management, it is them who has to make sure that the very same issues that we are raising, that we have. I mean, we are in dispute with management on the issue of promotion policy, to say upward mobility needs to be guaranteed. One does not have to wait for around 11 to 12 years to be grade progress to another rank. They need to take care of the issues of the members, not especially those who are on the ground, to ensure that those members, they are able to be retained within the South African Police Service. And further to that, to also ensure the issue, to deal with the issue of police killings, because majority of them, police killings really, it's really affecting everyone. So some of them, they happen to say, let us rather live instead of us going to get killed by criminals. It needs to be declared treason. Okay. Tatelisiba, thank you very much for your time. We really appreciate it. Enjoy what is left of your Thursday. Thank you. Iswaswo mingisoro mkanalona FM iminete kubila wara yangwa ekumeni maunge msava inomo wasisi Lilian Hlabangwane. Yasisi Lili. Pula. Laba kutanga laba nga rumela ti voice note ka 0657443911 khaya vulavula hi timhaka leti ta xiphorisa. Lava ku n'wemi nga ka ndzawulo leyi ya maphorisa ka xiphemu lexi xa vumbirhi mi va n'we mi bela ku riqingho hi bulanyana kasa ku tsakisi hikuva mi navela Brian aminavela rikotso aminavela ku va maphorisa aminavela Oriel ku mi maphorisa mashava hi va kha minavela ku mi maphorisa se lava ku vutisa n'we mi nga tirha tanihi xiphorisa kumbe tanihi maphorisa na n'we mi nga maphorisa a hi buleni ku loko mi langutele leswi mi tirhaka so mi languta leswi van'wana va nge le ku fambeni a ku tsakisi na leswi leswaku i tshama 12 years wa ha ri constable i nga se va sejeni swona ke swi mi khoma njhani a hi buleni mi hlangana na mintlhontlho ya njhani nto n'wana vulavula hi timhaka ta yini ku na allowance yin'wana ya 400 yini leswi swa ku veka vutomi bya nghozini yini a hi buleni swoleswo mingisero wa mina eka 0860002543 u nga tirhisa na mathebula tprsabc.co.za hi ndlela yaleyo 0860002543 kambe ke loko na ha rindzela swoleswo ku va u ni bela riqingho n'we mi tirhaka la xiphoriseni va ni tsundzuxa vathori va mhani n'wina mi nga thola vatirhi lava mi tshamaka na vona
ku ve ri ma va kholela se xivutiso i ku hikokwalaho ka yini mi fanele mi va kholela va ze va ndhundhuzela kumbe va themendela va papa va papa hi vo va hi lamulela ku lumiwa mintirhweni hi mhaka ku hi vo va pfaka va ku hayi a va wisika kambe na n'we mi nga va thola mi kha mi khola se hi la ku twa n'wina loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 kambe sweswi ni ya ka lava nga rhumela ti-voice note ka nomboro leyi ya 065 744 3911 hi ndlela leyi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi nkomu khalanga na vayingiseli va nongonoko wa Afrika vulavula ni va twini Richard Mamavulo khalanga loko va vulavula khalanga a xiphorisini ku na mitlhontlho yi tele mitlhontlho that's why mi kuma ku na maphorisa lama nga a hansi ma nga ku tirheni khalanga a va twa va nga ha swi naveli ku tirha a hi kumeni siku khalangu mi vitana va xiphorisa mi pfumelela maphorisa lama nga entirhweni ma nyika swivilelo mi ta swi twa khalanga ku ri no timhaka leti nga ta huma ta chavisa hambi ku ri n'wina khalanga mi nge pfumeli ku ri no loko vo famba mi ya attenda complain hi movha wa ntirho khalanga loko mo tshuka mi wa hi wona khalanga va heta va ku no mali leyi va lava mali ka pension ya n'wina hi movha lowu mi nga ta va mi vuye hi wona swa vava khalanga that's why mi kuma ku maphorisa a ma ha lavi ku tirha khalanga inkomu Hligani bothele na muhumelerisi hi nhlokomhaka ya namuntlha hi fambelana na mina ni na 10 years la ni tirhaka kona mara a va na mhaka na wena ku kumbexani u faneke hi ku wa hubuta u nge ka ha ri mpundzu u faneke u va na nkarhi wo u chayisa u hatlisa u ya wisa u ta kota ku pfuka u ri na matimba ma kahle mundzuku ka titimela ku na mpfula a va na mhaka na wena hi machayiselo ma wena na chayisa ku ri mudlive kumbe ku ri holiday hi 10 na madyambu hleketani munhu a chayisa hi 10 a ngheni hi 5:30 vavasati va khola ha kholelana hina vavasati mali ya koho yi ri kwihi ku hana mali kasi va lava tiyuniyoni a va hi voni kunene kumbexani va hi langutisa va kota ku hi yimela kumbe a swi ta va kahle na swa hina vo tirha tindlwini kahle vanhu mi lava mali muni kahle ende loko un'wana n'we le ku rile va hola 10,000 ha ku ha mali i hola 20,000 ku ha mali kahle mi lava mali muni ay amukela n'wingiseri wo sungula hi loyi nhleka aye butkat minjani buta mina hi pfukile minjhani n'we ni kona kombela ku va xikalaveta ku hayi na spokesperson swa maphorisa hayi ha mi pfumelela mwingiseri wa mina mina ni tirhela ka special task force loko ni vulavula na n'wina mukhola ni le Pretoria West a head office ya task force ya na ku lokisa mhaka leya tatana Nkwinika va nga yi vulavula special task force a unit ya ku protecta president i unity leyi sirhelelaka maphorisa van'wanyana loko va hluleka ka ntirho lowu va wu endlaka ku fana na ti-cash in transit hosting high risk crime combating tactics so aka president ku na unit leyi protectaka president va yi vita counter assault team hi yona leyi nga trainer equally ku ringana na hina va task force hi endle parachute hi endle VIP protection na vona loko va hluleka vona va khet va vita hina so hi ku katsakanya bootbed hi na ti-unit ta 4 leti nga high train aka xiphorisa leti ku nga tona leti mi nge le ku tshiketeleni hi xitalo yes and ni vulavula na n'wina mukhuva lowu va hi approach va ti-business na vamathekisi va ku va ta nyiketa 85,000 can just imagine 85,000 laha ni nga kona na ni kuma 30,000 ni tsandzeka na ku xava yindlu loko no xava yindlu a ni nge xavi movha loko no xava movha a ni nge xavi yindlu and hi tirha hi swigevenga swo karhiya swinene chayisa na vusiku lan'wana a va hi sirhelela a va hi tekeli enhlokweni bootpad i swilo leswi va feke va swi languta ene va hi vutisa ku why mi famba a va hi vutisi se loko mi famba ni le ku languteni ku madyele ya n'we ya rihlaza ma va ma ri ka yini na yini hala handle loko ni sukile ni famba ni ya le handle bootpad va ni tshembisa ku nyiketa 85,000 ene vulaka mintirho yo ndla yini
i protection ku fana na mabindzu ya matekisi matekisi lavawa ive ma vona endla protection hi wona ntirho wa vona loko mo languta ni chava ku va vula hi vito lava le KZN loko mo languta mi ta va vona ku fambiwa hi tivhiyano ku khomiwe swibamu swo leha ngopfu va ze va vula na vona minister Bheki Cele laniwana ku ri hey ma-security va ame ku tlula maphorisa impela van'wani va ha kusuka hi khale sweswi and na hina hi ta ku fambeni mhaka a ndzi va hi tekeli enhlokweni kambe loko mi kha mi languta mintlhontlho ya n'wina i mali kahle ka swilo hinkwaswo a hi mali na ti-promotion ma vona ku na system leyi va yi tirhisaka va teka munhu kusuka le handle le a ri clerk swin'wana swa va i PSA Act hina hi le ka SAP Act va va promota va va nyiketa rank ya ku ndlula ya mina ni nga warrant office hlamusela ku hina hi tirha njhani a nga lavi ku teka leswi mina ni n'wi byelaka swona mina ni le ka high risk unit leyi ni nga hlupheka vusiku na nhlekani 75 hours ni nga dyi 12 months training ya xiphorisa ya yona unit leyi va hi vulavulaka yona leyo loko no mi teka hi step by step hi sungula hi ri ma 400 mara hi heta hi ri 10 hina hi khodelele ngopfu Bootpet hi khodelele swinene 75 hours mi nga dyi va kha va ku mindla yini 75 hours phela mi nga dyi masiku ya 4 ne va yi vita fast bait i selection yaleyo a yi ze vulavula hi ku ya aka ti-6 weeks weapon phase 6 weeks urban phase 6 weeks rural phase 6 weeks parachute 6 weeks airborne waterborne a yi ze vulavula hi sweswo yaleyo ni vulavulaka yona 75 hours i fast bait i selection se loko va kha va mi trainisa sweswi va vulavulaka hi swona va ku va mi traina ku fika kwalano ivi mi hola 30,000 lava nga trainiwangi ku va hola mali muni lava nga traini swi ya tirhenge Bootpet hi from constable na sergeant na warrant officer swi ya ku hlukana hi mukhuva lowo and then sweswi va ngetela 21,000 a va hi nyika 6.3 and 6.3 leyi ya khale a ni tivi ku nkarhi lowu wa tatana Mandela sweswo loko va vona ku no ku na exodus leyi endlekaka sweswiwani hi sweswi va nge no a hi va nyikeni 21,000 after tax ya va yi ri mali muni 21 yi ngetela ka yin'wana kumbe 21 i gross ya munhu yi ya va gross ya munhu and then va ya yi tax loko va yi tax va yi vuyela ka ma 10,000 mara ni vuli ku a ni norila ngopfu ti-benefit ta ku a va hi pfuni hi kota ku hi xava tiyindlu hi kota ku hi xava timovha hi ku nkarhi wun'wana ku na movha ku ya ntirhweni i faka yi khandziya tekisi ene ka specialized unit laha ni tirha kona swa vava Bootpet i tirha hi swigevenga leswi nga tlhoma swa matlhari ya le henhla swinene se swi vula ku i ntiyiso leswi swi vuriwaka ku van'wani va maphorisa ma xiyimo xa le henhla va tlhela va khumbeka aka timhaka ta vugevenga to fana na ku ti-cash in transit na yinini hikuva va kha va swi tiva ku swi tirhisiwa ku yini swi leswi yes va khumbeka ni vanhu vo tala lava mina 19 years Bootpet aka ntirho lowu ni wu tirhaka sweswiwani vanhu vo tala lava nga va kuma special forces va ku huma ka SANDF lava va nga resigna le na kwala maphoriseni ya hina va va kuma kwale ku a ni ri va nyikiwa ti-post un'wana i dyondzele ku drive leswa VIP protection advanced driving va ri wena ntirho wa wena i ku driver getaway car and la swi ka special force i traine ku duvula hi rifle va ku wena i ta va sniper famba ya yima le gangeni le loko maphorisa va ta we nga ta sungula ku duvula so loko mo languta it's a specialized skill leswi endliwaka application Bootpet ni a va hi tekeli enhlokweni na mani nge fambi loko ri ku vo swi endla ku ri va hi nyika ti-benefit a ni nge fambi ni to tshama hi ku 19 years Bootpet yi tele ngopfu mara loko va nga swi tekeli enhlokweni ta ku fambeni nemetrini dange Bootpet khetseli papa ayi I can't 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela wena u ri yini ke hi tirhi lava n'wina mi nga lomo hi leswi ni tsakisaka hi nongonoko lowu wu pfeleria ku na vayingiseri va swi tiva ku ma swi vona ku mi na fona ku mina ni tirha ka unit leyi
mina ni tirha ka yinini iva hi swi vona ku i vanhu lava va swi twisisaka ku hi le kwihi hi ndlela yaleyo loko ni nga si teka rin'wana riqingho a hi tweneni loyi Botpet na Botindana muhumelelisi hey ta nghena ka le ya xiphorisa leyi kahle that's why vana va tshika exiphoriseni i mhaka ya government leya hina leyi hi nga yi votela government leyi hi nga yi votela yi cincetele swilo Botpet yi teke matimba hinkwawo xiphoriseni yi ma veka ka swigevenga maphorisa a va ha na matimba maphorisa wo tirha njhe leswaku maphorisa va le ku dlayeteriweni a va le ku swi voneni government leya hina a yi le ku swi voneni yi teke matimba hinkwawo yi ma nyika swigevenga i mfumo wa hina wu endla ku ri vanhu va tsutsuma la xiphoriseni mi pfukini baba hi pfukile hi ngo vona papa khale phomini mi kha mi ri va ku na munhu kambe a swiphiqo swa thekiniki i xikalavito khalanga ni na mina ni phorisa ni tirha eka SAPS sweswiwani le ka Metro Police Department topic ya siku ra namuntlha ya ni vavisa swinene mhaka ku leswi swi nga ku humeleleni kumbexani leswi va nga hlamusela hinkwavo lava nga nghena swa hanya swinene number one lexi xi nga problem khalanga i ku tlhogomela vatirhi maphorisa a va nikiwi mali handle ka mali mi vutse ku ri ku mbaliwa wo tirha ka special task force ni ku i mali ntsena leyi mi nga mi huma na va ku a hi yona ntsena kambe hi yona a hi yona ntsena na ku tlhogomela vatirhi ku nghene se van'wana va vulavula hi timhaka ta ku ri ku hava swo fana na timovha kama n'wana munhu u ta ntirhweni i ngheni hi 5 o'clock a ya chayisa hi 10 navusiku i chayisa a ku na transport na ku va na transport i makhomelo hinkwaswo loko swi hlanganini sweswiwa mara a hi ngheneni ngopfu la ka mali khalanga hi nga tlhela tsutsumelanyana hi ya langutanyana na le ka constitution ku ri constitution yi va protecta njhani maphorisa loko ho languta mali hi yoxe le vona loko yona yitsongo ngopfu mina tanihi xikalaviti ni tetaniwani ni te ni kuma laki ya kusuka a xiphoriseni ka SAPS ni apply for ku nghena ka Metro Police Department a hi sunguleni kwalano i ncini a xi endla ku mi tlulela i mali number one hi mhaka ku ku na nkulukumba lava kha va nyika mitsengo fana ni le ka xiyimo xa kahle xa ku nyika mitsengo mhaka ku xikalaviti loko wo nyikiwa a hi ngo va ku 21,000 yaleyo va hola yona maybe loko khalanga ku na special task force loko i ya ka Metro Police Department for example mutirhi wa Metro Police o hola mali ya voma close to 30,000 rand leyi ringanaka na mutirhi wa special task force u nghena ka Metro Police ku ri constable i rank yo sungula ya le entry level kama one more than 30,000 swi ya na hi masiku lama nga matirhi so loko mi languta ka SAPS so i languta ka SAPS sweswo swi tika ngopfu u nga tikuma i ri hambi u ti-sergeant hambi kwala ti-office a yi holi mali yaleyo yi holiwaka hi Metro Police so lavaya va tiyuniyoni mi nga vulavula na vona nga va ku ri ku nyika va vulavule hi swilo swo fana na sweswo ku ri ku na leswi mi nga swi vulavula leti i consultative leadership loko ku ri hi ku va consultana va tsandziwa hi yini va national government because SAPS is national government to consult with the local government to say va swi endlisa ku yini kumbexani va pfumeleliwa njhani ku nyika vanhu va maphorisa ya metro mali yo tala so mara lava va national police va nyikiwa mali yitsongo obvious vongoteliwi mali lava ya ku lava va ta kota ku ringana a va ngeteleliwi va ringana na lava ku mali ya motivate ntirhweni swo tsandza ku vanhu va nga suki a hi special task force khalanga lava va ku sukeni amtirhweni va nghena ka ti-private investigations na ti-constable loko wo va i ri na just a minimum of 5 years u ri phorisa swi nga va very very good loko u tlhe i va na diploma nyana maybe ya forensic kumbe forensic investigation or criminal justice u ta kuma madyelo ya rihlaza ku nga va ku ri tibange kumbexani ka tikhampani tin'wana na tin'wana leti ti lavaka protection in terms of fraud detection na swo fana na sweswo so loko mo ndla research ya n'wina khalanga mi ta swi vona ku ri a hi le ka ti-special force kumbexani ti-special unit ntsena even 5-year police officer u le ka xiyimo xa kahle xa ku a nga suka a xiphoriseni
sweswi mina ni nga motivate Khalanga loko ku ri ke ni mfumo lowu nga tata endzhaku ka ti-29 ta leswiwani ta May a wu nge endli nchumu hi ku tlhogomela maphorisa loko i ri phorisa la nga kona you stand a very very good chance u na skill more than 5 years ya experience ya wena yi ta ku veka kule ngopfungopfu loko na xikolo xi nghenelela mo ni tsutsumanyana ni nga heti nkarhi Khalanga ni nghena ka constitution ya hina a yi le ku hi protect ngopfu tanihi maphorisa tanihiloko ni ri phorisa so ni tirha ni khomiwe milenge Khalanga ku ri constitution ya hina yi protecta ngopfu swigevenga ni mbala bulletproof ni khongela loko ni famba ni ya ntirhweni ku xikombo xi ni hlayisa ku ni kota ku vuya ni ta vona ndyangu wa mina hi mhaka yini ni na swi tiva ku ri loko ku humelela nghozi yin'wana na yin'wana laha hi hlanganaka hi va na nyimpi ya swibamu na swigevenga hi fane hi meto ku ri hi le ka sayiti ra kahle ra nawu otherwise ni nga tikuma ni helela hi ntirho ku ri ke ni mina a ni zama ku protecta fota i ku na zama a ni protecta mina na van'wana ku ndzi mina i protecta na van'wana nga n'wini Khalanga kwa mara hi bohiwile milenge section 49 milomo yi hlaya kahle of the Criminal Procedure Act ya teka sayira swinene hi tsutsuma hi nghena ka IPID va vitana investigative very IPID tsandzekanya na ku hlamusela ku vula ni hi va yiza lavaya va gade maphorisa ku herisiwe unit leyi a yi tirhana na swigevenga ku nga Scorpion for example ku establishiwa unit leyi kholisaka maphorisa yini sweswo maphorisa swi komba ku a va trainiwangi ku va tikhoma njhani loko va tirheni ku nga va ku ri contradiction ku nga va ku ri xivutiso a va chayisi va tirha waya loko va tirha ka n'wina va hetelela va nga chayisi se a ni swi tivi ku mi nga angula mukwini ka mhaka yoleyo ku na muyingiseri un'wana a nga ni rhumela hungu la a ku yena hi yena ete mani na ku ta ri la hlaya kahle la a ni swi tivi ku o hemba kumbe ka yena na loyi un'wana a nga ni rhumela loko hemba mani lo a nga ni rhumela hungu i ri Tamawila Walter Mawila i ri tirobota ta le Giyani le kusuhi na Nursing College a ti tirhi ni heta a ni rhumela video loko a ni rhumela video yi komba ti ri ku tirheni tirobota letiya n'wina mi nga kumbe mi nga swi twisisi ku ririmi ra hala ka hina ra tirobota i ti-traffic lights ti le ku tirheni ti-traffic lights letiya ku ya hi video leyi ni nga rhumeriwa yona se a ni tivi kumbe ya khale loko ri ku Mawila i ra ti tirhi ivi un'wana a ni rhumela a ku ta tirha kumbe a ni tivi un'wana wa ni fonela a ni tivi ku hi lava ku ni endlisa ku yini mativa van'wana nga swi zonda ku a va yi tivela hi nomboro ya wena a va hi nyiki mali hi ta tirha constable yi hola between 14,000 yi hola 14,000 surgeon yi hola 17,000 a ku na mali new teacher u hola ku tlula munhu loyi a nga na 19 years wa maphorisa tani hi surgeon hi xikalavito kasi mali yo tala i mali muni na ha vutisa xivutiso lexi hi ku a ku na loyi a nge yi tele mali kasi mi lava mali muni kahle a hi tweni kumahungu ya sa awara yambirhi yi ta emisekweni kusuka kwalano hi twa va mani lava va vathori ku va ri yini ka 0860 0002543 kambe ke mahungu ya awara yambirhi ke ya ta va yimisekweni hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula 0860 kandziyisa rito ka 0657443911 va ri va kombela ku mi nga hundzisi minete mi nga hlamuseli xitori minete yi nga hundzi ka voice note hi ta kota ku twa ku lavan'wani va ri yini hi ndlela leyi ve ri ni ringeta loyi
Nhlekani? Ayo mas. Aye. Ngikomela ku vasikala bito. Inkomo xikala vito vo khola? Ngikomela ku wani khoma leyi na ku huma ka yo ya story. Anemit? Ngikomela ku la ile ya story. Ni to mi twela vusiwana hi hundile kwalano. Ngasiyo no ndzi khala nkarhi ni ringeta ni nghena se ya ni tlhontlha ku na meya ni khumba. Okay. Lexi na ko exiportweni khalanga a ku na retention of skills. Xin'wana xi hluphaka i ku va twile ti-colleagues ta me va vulavula hi mhaka ku tekiwa van'wanyana va va matileke va va xiphoriseni xi kutaniya. Xiphorisa ni nga ku xi endle xihoxo ku sunguleni loko va introduce ti-level tin'wanyana va teyisa vanhu va le handle ku ya hi ti-qualifications of which swo swi nga bihanga mara loko a va lo endla leswiya earmy va endlisaka xiswona swa ku munhu loko a lava ka tirha yona loko wo tshika u ye u ya jika u ri ntirhweni u vuya u ta kuma munhu a tshamele TV a hinkwavo vatirhi lava va swi endlaka but hi xitalo vanhu va ku tala va sala ku la makaya va hi xitalo a va tshembekani. Se ni vula ku loko ku nga tirhi a mi kasi a mi vi na nxaxameto wa ku mi ta sala mi hlantswa makheteni mi endla yini i ntirho wa siku ra mvhulu ra vumbirhi mi tirhisa leswi ra vunharhu mi tirhisa leswi sweswo swi koho swin'wanyana darisani ka va tshembekani van'wana vo peta va tsavula that is why va ku va xinuna va va khome kahle a ni we wa xisati u ta fa u khoma u cheka u kuma ku a hi swona leswi ngi u swi lavise xiswona. Yin'wana leyi va yi vulaka ve ri a va chayisi ngopfungopfu loko ku ri ku va hi lava vo tirha va tshama kwala ka n'wina. Yeleyo ya tika mara a ni loko va ku thola va ku byela swa ku ta nghena ntirhweni hi nkarhi muni u chaya hi nkarhi muni. Se loko ku muthori wa wena ta ku endlisa leswi ni nga twananiki swona swi va swa ku na wena u na right ya ku n'wi byela ku ri hawa a hi swona leswi hi nga twanana swona. Kambe hi ku ya hi n'wehe a mi kholi. A hi kholi ene vanhu lava va hi tirhelaka laha makaya nkarhi wun'wanyana wa n'wi vona swa ku yi tirhile i deserve ku a nga kuma break. Even na leswi a swi kuma nkarhi wun'wanyana u xave swilo u kota ku u n'wi nyika u ku hi leswi a ni nge swi tirhisi swi tele swilo leswi hi va nyikaka swo vanhu lava va hi pfunaka. Se leswo makhola kasi swi huma kwihi? Van'wana va ri va kholaka mara a hi hinkwerhu. Okay. Se mara TV a vona ni vona loko a hete ku tirha a hi nge swi herili swa ntirho wa siku a nga ti tshamela ti vonela tisopi na yena. Ni mi twile sesi wa mina khesile sesi wa mina hlayisekani. Okay, I can't. 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi yo mhaka hi ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Africa wa vulavula. A hi tweni nun'wana hi lo Nhleka. Aye botek ni pfukile. Hi pfukile mi njhani tata? Ni pfukile. Lavo khola. Mina lo khona mina nikhuleliwako. Mi vula njhani? Mina ni mitirhi. A hi lavi n'wina hi swi twile ku ve ri makholeriwa hi lava kholelaka. Oh okay. Mara hi ku se mi nghenini vulavula na mi lata ku yini? A ni ta ku na ndzeni tshama kwala ndzile na valungu. Ku chaya a yi chayi botek ku vulavula ntiyiso. Leswi loko i tshama kwala ndlwini loko u ku a chayisa hi 5 ta rumini ta ku wiseni va ku vitana va ku n'wana i lava lexi kumbexana va ku vitana va ku hi kombeleta hi ndlela lexi kumbexana va ku pfuxa va ku hi kombeleta hi salela na n'wana ha vuya hi ya kwihi va ya vuya rini hi vo ma 11 ya 6 se wena ya tlela nkarhi muni ya pfuka nkarhi muni hi 5 fanele va i pfukile i thewukele mali yona a yi kona i ntiyiso botek hayi ku hi ri mali leyi va hi nyikaka yona i ntsanana vhele yona i ntsanana a ku na nchumu. Kasi yi tala loko yi ri kasi mali yo tala i mali muni hi ku un'wana n'wana le ku ri va nga va hola 20,000 ve ri yintsongo va nga va hola 50,000 ve yintsongo kasi yona i mali muni botek 4.5 hi n'hweti i nga chayisi ya vava i mpinini botek a ku na mali a yi fiki na 5,000
loko a yi fika 5,000 sweswi a mi ta ku loko a yi ri 6,000 loko yi ri 6,000 mi ku loko a yi ri 7,000 at least loko a yi fika 5,000 a ni ta ku swo antswa mara se ka 4.5 i na malembe mangani 15 years hinkwayo ma swi vona ku swa vava mara hi tirha under pressure boteka swa hi vavela nemetwe i nga ku hi twa vanhu lavawani na vathuli va hina a va hi twile ku vava nemetwe hi ta mi nyika nkarhi siku ra koho ku ta siku laha hi nga ta vulavula na vatirhi hi vulavula mi va twini namuntlha hi vulavula na xiphorisa ta mi vitana na n'we vatirhi sweswi ha vulavula na vathori ka leyiwani hi kombela vathori ku va voho lava va angulaka ve ri makhola hi laha hi nga koho sweswi enhleka hi pfukile minjhani buti hi pfukile na hina hi va ku xiphoriseni ta ku hina va mese swi tala yi pfuka siku ra namuntlha me ni nyumisile swi vula ku mi le ku hi yingiseleni n'we ni mi twile koko swi vula ku mi le ku hi yingiseleni loko mi ri ku yingiseleni ma swi twa ku hi le ku ndleni ka yini sweswi ka Afrika va vulavula lero hi le ya xiphorisa ni nge hi koti ku nghena swi vula swona a ni la kutana ro pfunanyana hi ta nghe siku rin'wana enkombo 0860002543 nangona ku ya Afrika va vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana hi loyi nhleka enhlekani buthethe njani hi pfukile minjhani tate ni pfukile n'wina vo khola na vo khola swi loyi i xikalavito nga tiva ku buthethe vanhu lava va hi pfunaka makaya va vava kahle mi kuma ku mina munhu loyi a ni pfunaka mina la ku ta vulavula hi mina a ni pfuna hi sisi van'wana lava a va ta ka nharhu a va ta ka mbirhi hi vhiki ni va nyika 1.2 loko ni va nyika 1.2 siku rin'wana siku ra siku loko ni cinca senchara a ni va nyika swiambalo swo vana va mina na vatukulu a ni va nyika swakudya loko n'hweti yi hela loko ni xava grocery leswi swi nga sala a ni va nyika siku ra siku vo ni fonela va ku loko ni vuya hi Monday ni lava ku ngeteleriwa mali swi njhani a ya vulavurisana a ni ti ni fika ni tshama hansi ku heyi ni swata laya ni ku byeriwa hi ndlela yaleyo na ni ku swi lungile loko va fika ni ku hayi swi nge hi koteki swa mina leswi ni nga ni hlamurisa swoho and ni tshame na n'we malembenyana hayi swi nge endli jikijiki va famba after a week mhani ni kombela rivalelo a ni ku kumbexani ni vulavule kahle swo ka ni nga vulavulanga kahle ni rivaleleni se vanhu lava va khola buthethe and loko mi languta ni kuma ku wena muthori a va cheki ku mali leyi wo yi kumaka i mali muni nto van'wani va vulavula hi 4.5 a hi tivi ku muthori va hola mali muni ene loko o cheka kwala ka 4.5 va nyikiwa swakudya va nyikiwa swambalo va ti-Christmas va xaveriwa ha va pfuna vanhu kambe hikokwalaho ka va na nkoka ku va nyikiwa mali muni ni le ku loko n'wina mi ni thorile ni fane swi tiveka ku va tiva ku mina le ka Munghana Lonene ni hola mali muni a swi na mhaka mina ni twanana na n'wina mali leyi yo tirhaka yoho ha swo exactly mara na vo loko mfumo wu nga hi ngeteleli ni ta ku ngetelela njhani na me mfumo wu nga ni ngeteleli hi fanele hi tshama hansi hi vulavurisana ene lava va vulavulaka hi vana ku na lava loko munhu a thoriwa a byeriwaka ku ni kombela ku ta hlayiseriwa vana se va ka hina a ni ri u fanele u ta hlayisa vana se loko ni famba ni fanele ni kombela mi tlhela na vana a ni ntirho lowu ni nga vulavula wo ku mi ta ni hlayisela vana ku vuya hi 11 ku njhani mara mi twananile ku
n'wina mi ta hlayisela vana exactly se why ni fanele ni kombela ni hlayisela vana mara va tlela nkarhi muni loko n'wina mi vuya hi ma 12 van'wani phela va chavi no pfuxa na vusiku va ku n'wana i hete masi n'wana i lava yini i lava ku ciciwa leri swi ha vuthethe n'wana loko ni vuya hi 11 ku ri ku mina na n'wina hi twanile it depends ku ri n'wana loyi i na malembe mangani n'wana wa 5 years mi fanele ni ta tlela na ye loko mi tlele na ye i ncini lexi hoxekaka handle ka loko a vabya ni vitwini iko sasekani igezi ni twa hai esa swi va tikerini ku a va hundza va ku yini ndlela yaleyo mana unda yela hi ta vuya hi twa na n'we mi nga tirhisa ti-voice note kambe eka nina rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Butphethe minjhani i pfukile Butphethe swilo leswi swi lanele kaya ka swona loko wena u ri muthori u lunghile ntirho wa kona yena u ta delela a fika laha lava kona mina ni nga va ni ri na vo ma 6 years ni lan'wile ni nga ha qachi munhu ni timiyelela hi ku munhu u ta ku byela lexi na lexiya na lexiya u ku wa vuya siku rin'wanyana ni kuma nga ri kona ni ke ni kuma mhani van'wanyana loko ni fambile va nghenisa ti-boyfriend va ti frayela matandza va ndla leswi va swi lavaka loko ni ku va sweka huku va sweka va ti phamela leti va ti lavaka tinyama leto ka ti nga tivikani va siyela hina va lava ku offer loko offer vona ni gcine ni lan'wa na sweswi na ti endlela leswi ni lavaka ku ti endlela loko ni karhele no swi tshika so a swi na le kaya ka swona va khola va kholi swa fana ai kona loko i thoriwile a wu vuyisi ne a wu vhakeriwi ni vula loko thoriwile va ku hasi mana wena i ya vuya swekeriwa matandza i fike kwini i swi vurisa ku yini i ri hi nga sweka i ri yini i swi vurisa ku yini ku ni swekeriwa matandza hi munhu wo i swi vurisa ku yini ai kona u mani loyi nhlekani ahe Butphethe mara mi lava yini n'wina mara swi yo yini mara hi n'we mani hi n'we mani hi n'we mani hi n'we mani brabisto wa gamani Butphethe brabisto mini onhile ngopfu swi yo yini no hakala va xisati n'wina mi le ku ngheneni mi yo yini ane kuma ku brabisto i papa wa un'wani i nuna wa un'wani i malume wa un'wani i bodi wa un'wani ringetani ku va khalima kambe va byela va phaphamanyana va swi twisisa ku sweswiwani he brabisto a ni lava sweswa ku mi vula vito ku va ta swi tiva ku na va lava kumbexani ku hambisa twa n'wina kumbe mihlekisano wa n'wina a nga ta va kha a swi tiva ku brabisto hi lava va vulaka ku yena moyeni na hambi ku nga laveki vona ai mani brabisto mani swi yo yini i nhlekani mi amukerile ka munghana lone a ka ha ri na munhu loyi a ncindani veri ni vula loko fika va ku ni swekeli matandza i vula i matandza ma mani loko ku ni swekeli matandza munhu wa i tirhaku ai i nhlekani mi amukerile ka munghana lonene FM nhlekani i nga ri i mi amukerile brabisto va vhete va bloka layini va bloke layini brabisto kambe hayi a swi na mhaka ni vula ku brabisto mara yi swi hleketise ku yini ai tweleni loyi Nhlikani eka khalanga na muhumelerisi ni la ku nghena kaya vathori va vatirhi lava le tindlwini lava va hi pfunaka lomu tindlwini mintirho ya le tindlwini yi hambananile muhaxi kun'wanyana i kuma ku munhu loko a thoriwa i ya hlayisa vana kun'wana i ya hlayisa vadyuhari kun'wana a ku na n'wana a ku na mudyuhari i hlayisa nsati na nuna ntsena se mintirho leyi a yi fanani se swi ya hi muthori i fika a tshama hansi na muthoriwa mi twanana ku mintirho mi ta tirhisa leswi na leswi na leswi loko se mi twananile ivi mi twanana timhaka ta mali
ku loko i nghena hi nkarhi wo karhi i chayisa hi nkarhi wo karhi ni ta ku holela mali yo karhi loko i nghena hi nkarhi wo karhi i chayisa i ya kaya i pfuka i ta nampundzu i chayisa i ya kaya ni ta ku holela mali yo karhi kasi loko i tirha i tlela kwala kaya i pfuka hi nkarhi wo karhi i ya etlela hi nkarhi wo karhi ni ta ku holela mali yo karhi lava vo fana na lava ni va tholaka mina va va na nkarhi wo tshama na mina hansi hi languta tisopi leti na madyambu swin'we hi leswo i va a chayisile kusukela hi 5 o'clock hi ku mintirho ya kona yi va yi herile se na mali a yi nga fanani hi ku na mintirho ya kona muhaxi a yi fanani sweswi ha ku heta ku vulavula ya ku twa hi ta maphorisa ku na vona i maphorisa mara miholo ya vona a yi fanani hi ku yi ya hi mintirho ka vula mali pfuki yi tarile na siku na rin'we na cancer Khalanga inkomu cancel swinene mani cancel kambe leyi ya ku tirha munhu a ya kaya na ku munhu a tirha a tshama kwalano loko a ka a tshame kwalano mi kha mi vona swin'wa tisopi yi va yitsongo kumbe ya tala ni vula hi ku a ni hangele ka vona ni vula ku swi endlisa ku yini kwalano ni vula hi loyi munhu le ku tirheni i tirha ka Khalanga a nga yi kaya loko ri pele i va ri kwalaya i ta famba kumbexani hi ku hela ka vhiki ku endleka yini ya tala mali loko se a kha a tirhela a ri tshama ka n'wina kumbe mumelerisi veri brabisto u nga ri vavi va yi onhela tilayiti ta hina ka mara brabisto yi tshama hi kwihi hala ka xigama yi ta hela ka xigamani kumbe ka xigalo yi tshama ni laviseni yona man brabisto hayi man brabisto man ku ai man i twala va hi twa ku vona va ri yini hayi brabisto hayi khona man ni vula n'wanuna nkulukumba man brabisto minjhani Bootpet na muhumelerisi ni la ku nghena laha ka vathori na mina ni wela kona ka vathori mi twisisa ku ri loko u thola munhu ku va na ti-agreement mi twanana ku i ya tirhisa ku yini i ya chayisa nkarhi muni mi twanana na mali swi nga tlhela swi hundzela kwala na ku mi twanana na ku mi ya engetelana ndzhaku ka nkarhi wo fika kwihi so hi ku vona ka mina loko munhu a va a thoriwile swilaveko leswi hi nga twanana swona a nga swi fikeleri a nga swi voni kumbe swi nga endleki practical na right ya ku a nga ya a ya report-a lomu ku report-iwaka kona ka vo labour kumbe a tshama hansi a ni vulavurisa a nga chavi hi ku impela hi hanya ka xona xidemokirasi loko impela swi fika laha ka ku i hleketa ku a tshika a ya lava la nga ta khomiwa koho kahle vanhu voni ku ri na problem mara ni nga ku ka hina vathori a hi va khomeni kahle vanhu lava because va 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 ri ku hi pfuneni la makaya a hi va khomeni kahle loko ku ri sesi i sesi wa mina loko ri mhani i mhani wa mina loko swi tekisa tani a ni nge voni ku ri na problem inkomu Bootpet no inkomu mana khensa swinene a hi va khomeni kahle mina ni ringanyeta yaleyo ku va khomeni kahle vanhu lava va sesi va n'we ni vula ku ni tshame ni twa i ximatsatana number 18 ya dokodela Thomas Chauke number 18 ne mara yi nga vulavuli hi vatirhi va le tindlwini a yi vulavula hi vanhu vo huma a Mozambique album ya koho hi leya ma ti endla liya yi ku Jerman risimu ra koho i nga hi talangi yi ku yini swi nga hi tisa kwala tinyimpi yini swi nga hi tisa kwala se i swin'wana swa leswi kumbexana hi fanele swi langutana loko hi ri na vanhu lava hi kha hi tirha kumbe va kha va tirha lomu hi tshamaka kona ku hi
hi va ehleketelela ku na vo i vanhu va fana na hina ma swi vona loko ho swi languta hi tihlo rero hi ta kota na ku va khoma kahle na ku kota ku vona ku va hlayiseka kumbe hi va hlayisa hi ndlela yoleyo a hi vulavula nongonoko lowu fambe kahle ngopfu hi vuhumelerisi bya Ntindani Eric Mabasa hi khensile swinene vaseni ku va mi humelerisile nongonoko mara ni nge fambi ni nga kombelangi hosi Xigambana mi hi lavisa Brabisto i munhu wa njhani hi laviseni Brabisto hi nga vulavula kahle hi ku hi lava vaxisati ivi va ngheka ni Brabisto ay mani hayi kona hi laviseni Brabisto ndavezi hi kota ku na ku vulavula nyana na vona swimbirhi swinharhu ni ta va ni ri ku hala ka malamulele ni ta lava ku kota ku vulavula na vona mahungu lama na lama ya Brabisto nongonoko lowu wa humelerisiwe hi Ntindani mi va na siku lerinene hi hlangane ni mundzuku kusuka studio 1 a Giyani handle ka sweswo wa landzela Ike Ngoveni kambe andla ka mahungu ya misava na sesi Lilian Hlavangwani mahungu